Oke guys, welcome to my channel Andika Da Silva. Kita lihat Argus. Wah. Di sini kita bisa buktikan bahwasanya Argus ini top global. Ya, kita lihat main dan Lenderpool. Dan di sini Argus nomor 1, Aceh Timur Argus nomor 1, dan juga Aceh nomor 1 bro. Wah, parah, sakitnya parah. Kita bisa buktikan di sini hero fighter. Langsung saja Argus, cek Argus. Ya, dunia saya cek rank saya 784. Semoga nomor 1 ya bro. Oke, inilah rank hero global saya bro. Oke, kita screen dulu bro. Oke, lebih obat. Oke bro, langsung saja kita mainkan game Mobile Legend. Bismillah. Oke guys, kita main solo ya bro. Kawan gua, squad gua pada tidur semua bro. Gua main solo, semoga menang ya bro. Yang udah kita main menang mulu bro. Tadi semoga ini menang. Bismillahirrahmanirrahim. The enemy is banning. Kita bisa buktikan di sini vector Argus. Nah, war ranknya 784 global. Ya, kita bisa buktikan global. Dan di sini MRR-nya Your team is banning. 2457 guys. MMR. Dan win rate-nya 56% dan itu cuman pertandingan 1411 bro. Oke, loka rank saya nomor 2 bro. Pertama nomor 1 bro, ternyata udah turun nomor 2. Mungkin akibat kalah tadi bro. Ya. Aceh nomor 24 bro. Ya, semoga kita bisa kejar ke nomor 1 semua bro ya. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel Andika Da Silva. Parah sakit Argusnya. Your team is banning. Rek duluan bro. Oke. The enemy is picking. Hylos, please pick a hero. Oke, Hanzo dilepas bro. The enemy is picking. Epos Mas Dika. Harry, Samus, please pick a hero. Layla. Argus. Loh, Laila. Enemy is picking. Bocah nih, daging lah kalau main solo bro. Banyak bocah. Duh, parah. Parah.
bacot temen. Jawhead. Your team Ngakak is boy. picking. Komenan orang tuh boy. Pagi-pagi anak anjing mudah panda. Mia. Good boy Aji. Obat Aji. Gue bisa buktikan bro. Argus gue di make luar biasa. Wah pada wacot semua temen. Bisa dilihat bro, Aceh nomor 24 Argus. Welcome to Mobile Legends. Oke geng, 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. skill. All troops deployed. Initiate retreat. Push first. Stall them. I'll steal turrets. With Hanzo kenapa bro? Hanzo diserang. Ayo dong Hanzo. 我が輩の中で燃えている。 Hanzo kenapa nih? 最後の言葉はこの剣に言うのだ。 我が剣と一つになる。 What? Pertama ditidik mulu bro. Tunda Hanzo. 力がなければ無力だ。我が剣と一つになる。 Initiate retreat. First blood. Ampun kan gua kurang semangat 弱 kalau い ini main 者ほど temen 正 lagi. 義を名乗って自分を守ろうとする。 Biasanya gue semangat bro. 我が剣と一つになる。最後の言葉はこの剣に言うな。まだまだ。力がなければ無力だ。 Request backup. Lu Hanzo kenapa? Kayak gini. Ya Allah, gini sih dapet temen. Initiate Kalau jadi retreat. gua gak apa-apa kalau dapet temen gini. Turtle resurrecting 我 soon. が輩の中で燃えている。 Jangan tadi main. Oh pemberitaan. Oke menolak. Untung aja bro.
permainan Violet. Oke bro.